гарахсан тихий кеңга муратагы байны пуокка сус балабытам. Үтү сиртэх, үтү оттох мастах төрөбүлүскө бүтой тутунахтан. Арылыйыр расула халыма өрүс сайыңы халланыгар, сапсырдаңы сылас күн ота түһен күлүмүрдү ойнурун. Кылбарта кырдалыгар, нарын сибекки тыллытын. Арас көтөр сүүрер, хопто коластах, мөттэх салгынын долгуя хараста харагар иле көрөн, ақтыбы санатын тахаран, ырах халыматтан доғыро Николай Алексеевич Шлепцов үппыт, халыма энистиден хохонугар иккис ырытын суруйбытам. Истин ол ырыны Варвара Еремеева талырутугар. Эрген терилтетин атыттан ағарда тылы этергер тыл берилдер эрген себедисейгер Галина Шейховнага. Галина Кентьевич, сердечно поздравляю от имени коллектива торгового отделения 25-летней творческой работы. Желаем крепкого здоровья, в дальнейшем творческих успехов. До конца своей жизни вас сопутствовала музыка, чтобы ваши песни жили в наши сердца и прибавили силы и любви. С наилучшими пожеланиями примите наш скромный подарок.
хорсоннук, сыласы тұска түхерини, ыры онны үнкі тәңе, тойдылар, дайдылар. Әге істегітігер, онна көрігітігер, хар үнкүйті.